talo falava mo ngo tupu ola se nga ngo endemi o te sau mai le afio anga o avao ma fanga malo manase i savai ia mfale asiu ia laulii ia vailo fale atu o loo ngalue nei le kolisio tila sau fai ma ave ma fai a ongo le ngana sa moa ia mai vasenga iva e tau le vasenga sfulmal tolu o te loa o le sile vaenga ta uela o ina o le ngangana o le whaunga ina le o tū manga i to tonu o le sona ia o tonu ia mātou a onga ia taluai ono le a onga le kalesia ia e tele laina whaunga tū manga whaasa mo e whaatinonga o sauninga lotu ia e mese foi teimi o talusanga ia awa foi le malama totoa ma le malama le lei foi o whanau ia whaatūlanganga foi o nisi foi o tātou tū manga pe ona masani ai ia au tātou nofo mau i Samoa ia au neila e tau ia ana i suinga la iti ona le uo nofo foi nu esi ia ai pe o upo e masani ia sui awhai ia e tū mau lava ia whaavai o le manu lauti o le nei tausanga a tonu i lau ia whaitau iai o se toe whaamanatu po se toe whafangu lea mo tātou Samoa e tau te le o taito atasi ni mea o le whai mea malu o tātou sā ia o le waa i o tātou a inga ia e tātou te malu iai ma tātou lango iai taimi o whaafita ia a fo laula i langi ma ia pe o whaamanu ianga na ona i o tātou a inga o tu umai a te i tātou o se te whafangu la o lea whaswhai taupo o lea manu lauti la uia malama iai tātou te tua lawe o tātou a inga nu umai ka lesia ia e whai ngofi e fo ila tātou whai ngā malanga nei fo i soifuanga o tātou o lai ia o le aso lua sa whai ele avon whailoa i ngā le vasenga sfulmal tolu ia ma le ali ipule ma le tino le vasenga sfulmal tolu ma la tau whai a onga o le aso anafi le aso lulu ia sa whaafia i le whanau i le food staff i le whaamanatuina o le vai aso le ngana sa mua lea fo i company ia o neila ia vi ia le atua i le matango fia fo i nei aso ia leo whaataunu uina i le matou so tanga al matou fale ono le ari kolisi le o James Cook o Al Friston o Tahu ia o so Edmund Hillary ia malea onga mawalunga Papakura ia leo matou whaatasi fo i nei aso ia mate whailoa i matou mafuta ia e whaapena ona whaasoa i fo i le matango fia o le ngana ia e mese fo i le anganu o sa ia whaamalosi au le whanau pe ona whai mele upu whaapari just do it o le tau mawhai e le ia se me e whai sa oloa e tatau a o ngai e ngai nai lape you know you have to fail before you succeed o te lau whaamalosi au fo i nai i tamaiti au ale mai a si se whaale unga upu e alu alua sao e au ane i motu le whaonga ino le ngangana ia whaau au pea pe sao pe se e alu alua ia e ele taimi o sao mamanino e lor whaale unga upu e au al mata muli whaonga ino o le ngangana tau mawhai a tasi pe lua upu ia e uma il tausanga ia o se fulu pe lua sfulu ia lunga atu fo ia upu mawhaina whaonga pe malama fo il tamaititi ia manu ia tele le whamanatuina o le vai aso le ngana sa mua luafe 2.5 ia fo i vi inga i le atua au manu uma tātou fuafuanga ono Iesu Keriso. Amen.